Алейкум, я ду бародари ғариб гуфакам телефони мақсад 10,000-3000 ракамера ки мақсад доставка ки на бародар лайкора шапалошаб ки телефона тамошо кунем бародарон нигоҳ кунем лабохе телефона бародаро дорем бародарон нигоҳ кунем нарх но телефону бародари ғариб бо хабаршан ки дар Москва бениҳоят телефон қимат ай бародаро дар Тоҷикистон арзон ай дар Тоҷикистон беҳад бародаро арзон ай тамошо кунем наиш Samsung Galaxy A70 ай 128 гига оперативни 6 ай 1100 сомон A70 128 оперативни 6 ай A70 наиш Samsung Galaxy S20 ай нархиш 3100 сомон дар Москва 45-50 ай бародаро нигоҳ кунем наиш Redmi ай 128 оперативни 8 отпечатки ай бар ай Redmi телефон састаиш бениҳоят нав ай Redmi Mi 10T буда 128 оперативни 6 ай 2500 сомон не хонор 10 лайт бародар нархиш 750 сомон 64 ай хонор 10 лайт не iPhone XX Max ай XX Max ай 256 га 3.5 сомон ай не iPhone 8 товардаген 50 таш мондаген ина iPhone лобохе светоша дорем пачка салафман печ ина бародар тамошо кунеш S20 Ultra ай нархиш 11.5 сомон S20 Ultra пачка ай чанд намуд овардаген бародар не S21 ай бо S20 дорем S21 плюс дорем S10 плюс дорем лобохе телефона бародаро дорем тамошо кунна ҳамаи модел телефон ҳаст магазини якай сапон ай ҳамаи диконда 400 сом 500 сом арзон мета кредит мета бе фоиз мета бародари на тамошо кунни лобохе телефона дорем на бака тамошо кунед номеремон 907 89 18 ина бародаро коми телефон аҷана ACS дорум бу ACS нархиш 900 сомон ACS отпечатки киша экран ай Samsung Galaxy ACS ина бародар ай мардим тикток бениҳад минадорум ки камера дастгир мекунем ахунда раҳмат дар панел худо бошед.